This podcast, your number one podcast. 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 This podcast, your number one podcast.
Greece Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Greece Podcast, your number one podcast.
Release Podcast, your number one podcast. Dr. Release Podcast, your number one podcast. Release Podcast, your number one podcast. Dr. Release Podcast, your number one podcast. Your number one podcast. Dr. Release Podcast, your number one podcast. Release Podcast, your number one podcast. Dr. Release Podcast, your number one podcast. Release Podcast, your number one podcast. Dr. Release Podcast, your number one podcast. Release Podcast, your number one podcast. Thobela barati le balatedi le babogedi ba letlakala la Dr. Kampo Professor D. Murray. Yo o bolela go mo ke Archbishop Lekalakala Kampo Dr. Lekalakala go tswa ka lefatsheng la Pankopo boikhutsong section. Batswadi mo letsatsi le le botse tsatsi la Sontaga ke thabela go kopana le lena gape. Re kopaneng gape mo letsatsi le mo lenaneong le le botse la bakgethwa ba morena mo go ile goreng re a eletsana kampo re a bontshana kampo re a hlahlana ka mokgwa wa dipono le tsa bophelo kampo tsela ya semoya. Bjale barati le balatedi ke tlo go rata go dira so mo lenaneong le la legono ntle le go senya sebaka. Nko re tsena ka thapelo re bule dilo ka thapelo re meme modimo mo leetong le kampo mo ditabeng tse tsa rena re meme modimo gore dilo tseo re tlileng go di bulela mo e be di kgatla matlho a modimo. Then e tlo re ge re tswa mo thapelong e nnyane ka tla ka tsena mo lengwalong le le nnyane fela la tlhatlho ka tsa bophelo go kgothatsa bana ba borena ba ba leng ka gare ga dikaišego le batho bao ba le go ka gare ga leswiswi kampo bao ba latlhegetsweng ke tsela ya modimo. A di ribeleng difatlhego e le ge re kgopela thušo go tswa legodimong ko go yena yo a re bopilego. Legodimo la go phela Jesu Kriste mmoloki ya ditšhaba wena o kwa magodimong
re bitsa lebitso la gago nakong ye o re nye sebakeng se papa re ya go mema ke na le rena gare go lenaneo le le botseke le lenaneo la bakgethwa ba morena mo letsatsing la Sontaga ke re modimo tlhogonolofatsa Mesia e be tseo ka moka tseo re ileng go di bolela mo ke tse di kgatlhang matlho a gago modimo wa morena le godimo la go phela lebitso la Tate le la Morwa le la Moya o kgethegileng amen. Bjale barati le balatedi mo nakong e fetilego re bile le taba tse di botse tse e le goreng re be re hlatlhana ka mokgwa wa dipono batho bontši ba rena ile ka le botsa gore re ya bontšiwa mara re bontšiwago batho re ka gare ga kgakanego bontši ba rena re gakaneile ka mokgwa wa dipono kampo ka mokgwa wa semoya bolelo ya kaši bontši ba rena ka ge ile ka kgona go bolela last ke kopane le batho ba bantši ba e le gore ba hlola ba founa Dr. Lekalakala kampo Archbishop re ya makala re ya bontšiwa ka sela le sela ga re kwešiše o ka se kwešiše ngwanaka ka baka la gore ga o tepe nako ya go tlhaloganya medimo ya geno kampa go tlhaloganya modimo wa gago wa bolela go le wena my point ke gore ba bang ba rena we are spiritually gifted then ba bang ba rena re a bontšiwa fela kampo ge re robetse re a bontšiwa mara ga re tepe nako ya go tlhaloganya dipono modimo le badimo ba gona ba phela ba leka gore šireletsa ka mehlale ka matšatši ka ge ile ka bolela le ko mathomong gore re tshwantse re tetemoge ka baka la gore bontši ba rena re ka gare ga maswiswi ke kopane le mme o mongwe o founne mo matsatsing a mabedi a fetileng gore ntate nna ile ka phatela semoya mara sa go mmakatsa gone bjale ga ke sa bona selo mo bolela nnete mme wa ka ile ke mo lebelela ke bolela le yena ka re mama o bolela nnete ka baka la gore le nna ge ke go lebeletse ke bona o le motho e le gore ba go etile pele tabeng tsa gago tsa semoya bontši ba rena re a tetebala re thoma go ba le bothata ka mokgwa wa go tetebala ka baka la gore medimo ya gone e bolela le wena re ngwana rena e tswa ka gare ga makgotla ngaka kampa moprofeta kampe sedupe ga se motho wa go tekerea a le ka gare ga makgotla medimo ya geno bontši ba rena medimo e re fang tse ba re fang tsona ba tla ba go bontšha gore ngwana kampele le sekgweng wena wa go ya sekgweng e le ge o yo tseya maatla kampa o kopana le medimo ya geno mara batho bontši ga ba tekwešiše bontši ba rena badimo ba rena kampa mangolo ya borena re nyaka ntse re firela re etela dinoka mara motho o tseya nako a sa enokeng then le dira di thoma go loga manong ka maphelo a rena le tsebe gore moloi ga lape kampo balaodi ba leswiswi kampo dikgoši tsa leswiswi ga di lape wena the moment o re le gone ke skipa thapelo bona ga ba skipi thapelo they pray for you every day and tseleleleleleng le sela se tlang go wena se kry le gore se a palola se re ke tla bona go sasa o a gomela morago then se na gomela morago go sasa gore go sasa gore rena re nyama tumelong na a re gapeleteng motho o tlo go botsa eng nna ge e tshwanetse ke rapelo ke ya nyama ga ke na matla a thapelo o tlo tlhoka matla a thapelo eng ka baka la gore ga o tsepie nako ya go tlhaloganya medimo ya geno medimo ya gone e fela e go botsa re ngwana rena o tsebe gore wena o tshwanetse o fela re etela dithabeng o tla o tlo o bolela le rena sephiring re kgona go go fa maatla re kgone go go lwela medimo ya gene ke dilo tse ntši e tlo felang go go fa ba leka go go bontšha mara ka baka la kgakanego le maswiswi ya rena ba sena ba re itsentshang ka gare ga ona re thoma go ba le bothata batswadi kampo balatedi setšhaba sa modimo balatedi ba letlakala la Professor D. Moremi ke sa boeletša gape ke re yo a bolelago mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala go tswa lefatsheng la Bankopo bao ba nyaka go tlhakana le rena kampo ba nyaka tlhatlo ka tsa semoya kampo thuso ka tsa bophelo kopana le rena go 082 4745 805 082 4745 805 ke dinomoro tseo le ka kgonang go te kopantšha le rena
ra tla ra gona go bontšhana kampo go tlhatlhana ka tsa bophelo kampo ka tsa semoya rena re filwe matla a go thwasisa sekereke re filwe matla a go thwasisa ka dipheko kampo setšhupe kampo sendao re thusa tse ka moka ka baka la gore ka ga ile ka tlhalosa mo nakong e fetilego mo sontageng se se fetileng gore rena ke ditšere ka moka ke tseo le bona go le gono ke apere sekipa se se bolelago ka Dr. Lekala-kala go bontšha gore nna ke ditšere ka moka ke a leboga bjale ke na le lengwalo le gono lengwalo le le goreng ke nyaka go bona ke go thatša setšhaba sa modimo re tshwanetse re fela re bolelang le mangwalo gore re kgone go bontšhana re kgone go agana lengwalo la rena la le kgone re tlo lo kry-a mo Joane kwa 15 1 verse bamamedi le balatedi le babogedi nyakang baebele re bule lengwalo se le la Joane kwa bo 15 then verse re tlo thoma ko 1 setlhogo sa ditaba morara wa mmakgonthe 1 ke nna setlhare sa morara wa mmakgonthe molemi ke tate lekala lefe mo go nna le sa enyego di enywa o a le ripa le a dikwa ditaba balatedi ke nna setlhare sa morara wa mmakgonthe molemi ke tate lekala lefe kampo lefe mo go nna leo le sa enyego di enywa o a le ripa ke go bontšha gore lekala le ga le na mosola lekala leo le go mo go nna go mme le sena mošomo kampo le sena mmereko e ka fele nna ka le ripa ka le latlhela ka ntle ka baka la gore le dutse fela mo e le gore ga le na mogola tabagolo ke gore a re nyakeng modimo re dule mo go yena modimo o re ke yena setlhare sa morara rena re makala godimo ka gae then ge re ka kry-e le gore re mo godimo ga gae mara ga rena mosola godimo ga gae o re e ka fela lekala le ra le ripa ra le latlhela ka ntle 2 3 lena le setse le tenwetswe ka lentswe le ke le boditšego lona dulang le le mo go nna ke le go lena boka lekala ge le sa kgone go enywa le le nosi le sa dule setlhareng sa morara le go lena go tlo ba bjalo ge le sa dule mo go nna setlhare sa morara alright 4 dulang le mo go nna ke le go lena boka lekala ge le sa kgone go enywa le nosi le sa dule setlhareng sa morara le go lena go tlo ba bjalo baebele re dulang le mo go nna ka mehlale ka matšatši bjale ka lekala leo le ile go la dula mo setlhareng bjale polelo e re ge le sa kgone go dula mo gore e ka felele lekala le ra le rama ra le latlhela ka ntle polelo ya ka ke gore a re nyakeng modimo mo modimo a leng gona re tseye modimo re mmea dipelong tša rena gore modimo a kgone gore hlokomela modimo a kgone gore šireletša modimo o na le maatla modimo o na le morero ka maphelo a rena ka ke le botšeng ga gona motho yo e le gore o tliseditswe lefatsheng gore e tle e be sethegisa sa dira kampo sethegisa sa batho modimo o tlišitse lefatsheng ya re ga o belegwa motho o molomong o tlile a khuparetse ge re bolela ka go khuparela o tlile o khuparetse bophelo le dimpho bjeno ge re bolela ka bophelo le dimpho bontši ba rena re thoma go hlalogela yena mmopi wa legodimo yena motitši wa rena lefatsheng re thoma go tseya ditsela dišele a re nyakeng modimo mo letsatsing la legono la sontaga lengwalo le le botse la Joane 15 te palle lona ka gae le ipalle lona o le ka gae go tloga go go verse ya mathomo Joane 15 1 verse o re nna ke nna setlhare sa morara lena le makala mara le tsebe gore lekala leo le le go mo go nna mme le sa dire tsa nnete e ka fela nna ka le ripa ka le latlhela ka ntle go theo yona ko fase
re e ka fela ya re mola le latlhetswe kwa ntle la tseiwa la latlhelwa mollong ka baka la gore letlhare le ga le na mogola boleleng bo setla go bakuranta wa mathomo ke ela ya gore mo dira kampo motho ya fago mme a sa fe go tswa boteng ba pelo ya gae go swala fela pele ga sefatlhego sa modimo motho yo a fago gomme a fa lebeletse go buna boleleng ko modimo mme re bona go swala fela batswadi e reng ge re dira dilo re di dire go tswa botebong ba pelo tsa rena e re go thuša motho o mo thuše go tswa pelong ya gago ke a leboga go lengwalo le botse lengwalo la Johane le lebaleng le le ka gae le tlo go kgothatsa a re lekeng go nyaka modimo re tseye modimo re mme mo go rena gore modimo a kgone gore tlhokomela modimo a kgone gore loela ka mehla le ka matšatši otlhe right yo wa bolela go mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala gona go tswa letlakaleng la Professor D Moremi ke re balatedi ka moka le babogedi ba lenaneo le la bakgethwa ba morena bao ba re tshegeditseng ka mehla le ka matšatši ba tetlhobile maroko ba reka di-data tsa bona gore bona ba re latele ke re modimo a le dire ka go loka modimo a le bulele tse di botse modimo a le dire ka go loka a le akeletse matsatsi a bophelo ke tlo go boela ko tabeng yela ya dipono go na le batho ba bantši ba ile goreng ba ka gare ga kgakanego ka mokgwa wa dipono go na le dipotsonyana tse ntši tse di felang di tla le mo letlakeleng la rena go na le dipotso tse ntši tse le goreng ke gale ba di romela batho ba nyaka go kwešiša belene ke re le legono ka baka la gore mo nakong e fetile go mosontageng se se fetileng re lekile go bontšhana ka mokgwa wa dipono bjale ke re le gono ke le fe lengwalo se lengwalo leo ke la go kgothatsa kampo la gore bao ba imetswego ba le ka gare ga mathata ba sa tsebe gore ba ka dirang ka bophelo ba bona kampo ka mathata a ba leng ka gare ga ona ba la lengwalo ke leo ke la Johane kwa go 15 verse ke ya mathomo e palele lona o le ka gae then o theoa le lona o tlo lekwa le tlo go kgothatsa le ile go go aga right bjale re ya ko tabeng ya dipono ge re ya ko tabeng ya dipono mo nakong e fetile go motho o tlile mo go nna mpotsisa re Archbishop ke a makala mehla le nna re ke robetse ke bona dikgomoši di a ntelelekiša botšoko ke robetse e ka be Archbishop go diragala eng ka mokgwa ogo ta ke botse go bona dikgomo di go lelekiša botšoko kampo go bona go bontšhiwa dikgomo di go lelekiša kampo di go ketemisa ke badimo dikgomo ke tsela yeo badimo ba tlago go yona ba e šomiša go tla go wena ka setshwano sa dikgomo kampo phoofolo e tshwantseng o e tsebe badimo ka bona ba tla go wena ka mokgwa wa go lelekiša ka mokgwa wa dikgomo ke kgalefo ya badimo o tsebe gore badimo ba galefile o tshwantse wena o thoma go ema o nyaka go tseba gore e ka be molato ke eng seo sa se dirang ga botse gore e be o bona medimo ya yone e thoma go galefela bontši ba re na le mpho ya semoya kampo ge ke bolela ka mpho ya semoya ke a generalize gore e ka be ke o sengaka kampo bodupe kampo mara re na le neo yeo mo e le gore neo ye rena ga re nyake go iphethagatsa bjale medimo e thoma go tla ko wena ka mokgwa wa galefo ba le ka go bontšha gore ngwana ba rena bjale mo nna re thomile go galefa re thomile go kwata yema o nyaka go tseba gore ka be badimo ba kwatisitse ke eng e setse ba go galefetse Thobela balatedi di ba tsheletsi ba podcast ya rena ya Dr. Moremi re le mo letlakaleng la rena la Facebook thobela Archbishop Lekalakala nna re gona lena le kae mme ke gona ntate Lekalakala ke rata go bontsha melaetša e re kry-ile mo letlakaleng la rena la Facebook batho ba na le kgatlhego ye ntši mo tlhalošong e ya ditoro e amen a re o mongwe wa rena ka pelanyana sa le gona mo ba re ke Connie Mahlatse o re
Thobela nna ke lorile ke belega ngwana wa moshimane. Aga. Ke go kwile mama. Taba ya go belega ngwana e tla gabedi. Nako nngwe o kgona go bontshiwa o belega ngwana gane ke nnete ngwana o mo tsileng o etla. Ka baka la gore ngwana ke mpho. Then ge ke bolela gore e tlhalosa gabedi. Nako nngwe o kgona go bona o belega ngwana gane ke ge badimo ba leka go go bontsha kampo mangolo ya leka go go bontsha gore o motho wa semoya. O motho o ile gore mo tshwantse e tla go bereka ka ditšhaba o motho wa go tlo pholosa batho o motho wa go tlo fodisa ge ke bia ka botse gore batho ba nkwishishe Re na gape le Kennedy Mas o re nna ke kgopela go tseba gore ge o ka lora ka batho ba koma go ra gore then gape gantši ditoro tšaka go tswelela ke le lewatle go ra gore ka mokgwa ga lora gantši o te bona a le lewatle a bo a lore a le ka gare ga koma. Aga ya koma ye ke tlo le yona ke tlo tlhalosa ka mohlala o mongwe. Sesi o bona dilo tse pedi nako ye kgolo le nnyane o te bona a le ka gare ga lewatle ebile a boa gape a bona a le komeng. A bona a le komeng. A le komeng. Ke toro tše pedi. Ke toro tše pedi mma. Ka ke go botse nako nngwe go bona o le komeng wa kry e le gore godimo ga gago medimo o motho o e le gore badimo ba nyaka go bona o ba le mokgwa wa koma kampo ga geno go na le medimo e le gore ne e bula dikoma mara ba nyaka gore o fete mo go pele before o tlo tsweletsa neo yeo ba go fa go yona le nkwishisha gore kgolo ke gore motho o te bona a le komeng tsela yeo selo se ile sa direga ko moragonyana ile ba ba le motho o mongwe ile ngata mo go nna a re archbishop ke bontshiwa ke le ka gare ga koma ya re ge motho o re mo hlola ka gore o batlile go hlola a re ke tshwenya ke taba ya koma and ge ke re taba ya koma re a checka ra ke re le gore motho o go lapeng la gabo go be go na le lenaka la koma leo le dutego le sa šome ya le bagala ba bate kgethela yena gore ba nyaka yena e be yena a tlang a thusa lenaka lela la koma ya gabo le nkutlwisisa ka baka la gore yena ile a kgethiwa then a fiwa mpho ya bongaka kampo o mongwe a kry-a e le gore o mongwe a kry-a e le gore mo familing ya gago ba nyaka go bona go ba le mokgwa wa ntwe wa gore koma lenaka le thusiwe and then taba ya lewatle bontši motho o kgona go bontšhiwa metsi e le medimo ya ka metsing ba nyaka go bona motho a tla a bereka ka taba ya seporofeto it depends gore ga le ka gare ka metsi o bontšhiwa go diragalang ka gare ka metsi le nkutlwisisa bontši ba kgona go bona noga o mongwe o kgona go bona a sepela godimo ga metsi a ya ka fase ga metsi a bontšhiwa ditaola o mongwe ke semoya ke go bontšha gore motho o tshwantse a tla bereka ka metsi go thuša batho mara ge ke generalize gantši go bontšhiwa metsi ke go bontsha gore o na le mangeloi a semoya mo go wena le a nkwešiša mma wa tseba moatšhi ditoro di tla ka ditsela tše di fapaneng ene ditoro ke dika le ka re potšanyana dikanyana tše e leng gore mo ditorong re di hlokomele ka ge re le batho ka gore toro ga e hlaloše exactly ntho o e bona mo torong le ka re fanyana tše mmalwanyana tše e leng gore šetse re di experience amen ke a go leboga mme wa ka like ke fetsa go bolela bontši mme wa ka batho ba bontšiwa dikgomo batho ba bontšiwa dinotsi le ya nkutlwisisa motho o kgona gore a robetse motho a bontšiwe dinotsi di mo kitimisa kampo dinotsi di mo thibela tsela ke taba ene ke e bolela ke re e tshwana le dikgomo ke kgalefo ya badimo wena tsa gago ke go ema o nyaka go tseba gore ka be badimo ba galefile ka mohlala mang ka be ke seo sa se dirang ka botse go bona badimo ba go galefetse le ya nkutlwisisa mme wa ka then ke tse mmalwanyana nako nngwe o kgona gore o robetse o bontšhiwe o opela nako nngwe o kgona gore o robetse o bontšhiwe o rapelela batho
ke go bontšha gore o na le moya ba o sekereke go e le gore mangwelo ya geno a nyaka go bona o thuša batho ka mokgwa wa go rapelela kampo ka mokgwa wa boporofeta le nkutlwisisa ya le bontši ba batho selo se ba se tea simpolo ba nagana gore ke pono fela go tlo fitlhelela ebile ba makatsa ke taba ye ya dikgomo kampo dinotsi di ba ketimiša e le kgalefo ya badimo mara ge ba thoma ba tswa ba yo nyaka bo professor moremi le ka bo doctor lekalakala rena re ba botsa gore medimo e re ba go bontšhitse pele ya re mola ba go bontšhitse wona ba thoma go tia taba ela simpolo then ge e ba simpolo medimo e ba thoma go romela mokgwa ba dinotsi gore nna re galefile ge ba thoma ba galefa o sa kwešetse ba thoma go senyetsa ko mešomong ba go senyetsa di-relationshiping ba thoma go ba le seteno bophelong ba gago o ra ntho e bohlokwa ke gore rena batho re hlokomele ditoro tša rena di re fa molaetša o itseng ka bophelo ba rena amen re na le Ausi Mavis Mampa ka mo o re thobela go lora o dutse konokeng ya metse a clean a moela le tuki e white le e red di le next to me e mena eng ke sesimang Sesi Mavis go bontšhiwa loko metsing a mabotse a moela metsi a maclean ebile o bontšhiwa tuku e tshweu le tuku e khibidu ke go bontšha gore lengelo la gago le go nyaka gore o mo nyakela tuku ye tse ba go bontšhitse go tsona o robetse ka baka la gore ke go bontšha gore mangelo ya gago ke dituku tse nneng ba di apara ka nako e nne ba thuša batho bontši ke rata go advise batho ke re nna ga ke rate ge ke ntšhetsa motho diaparo tsa gae tsa semoya nna in most cases ke rata gore motho e re ga a robetse a bontšhiwe seaparo seo badimo ba gae kampa mangwelo ya gae ba neng ba se šomisa ka nakoego nneng ba thuša batho ke seo bona go ba mofila tuku ye tshweu le ye khibidu a le ka metsing ke go bontsha gore o na le mangwelo ya metsi mangwelo ya seporofeto mo ba nyaka go bona ebile ba kry-ela dituku tseo e le ge ba tlo go mmontšha gore dituku tseo di bereka eng kampo ba mo a di apare ga a dira eng mo a tšhega botse ge re bega botse ditoro di a go bontšha di a go hlahla mo tseleng ya gago ya semoya e fela di nyaka wena o di hlokomela o di šala morago ka gore badimo ba go bontšha pele ditiragalo tšeo di direga amen ba go fa le seo swantse o se dira ke ka tsona taba tšeo no di a kwagala a re tše o mong ka mo yena ke Prince Mogabi wa ga Kgadima o re thobela ge o lora dinoga tše ntsho e ra gore go bontšhiwa dinoga tse ntsho noga ke moleko ke fela ka ge ile ka tlhaloša le ko nakong ye e fetilego dinoga di a difara go bona noga e kgolo especially noga ya hlware ke noga ya medimo gantši ebile ga e tlile o e bontšhiwa ga go moraba gore o e kry-e e go lwantsha wena e ka re o robetse wa makala o e tšhaba mara ka baka la gore o tlebe o sa kwešetše lebaka la yona mara gantši noga e kgolo ke ya medimo mara noga tse ntsho bo mekopa ke meleko e go fitlhetse nako nngwe o kgona o robetse o bontšhiwe o loma ke noga go o ka bona o loma ke noga o tsebe gore ba go šomediseditse ditlhare ebile di fitlhile mo go wena noga ena e go lomile mara go o ka bona e go lelekisa o tshaba o tsebe gore dira di a go nyaka dira di go tsogetse maatla mo e leng gore ba ebile ba nyaka go bona ba go romela ka meleko badimo ba leka go go bontšha gore ngwana rena ema gokela setoko go dia ka gore dira di tsogile maatla godimo ga gago amen ya no ba theeletši ba rena le balatedi ba rena ba lora amen ditoro tše dintša bona di a tšhoša o mongwe a re thobela lesedi e le o re thobela ge o lora noga e go lebeletše o sa go loma di laetša go hloka maatla dinoga tše di laetša go hloka maatla mara di go lebeletša di go loma like ke fetsa go bolela e le gore noga ye ke noga e jwang e differa ka dikhala di differa ka dikhala ka gore nako nngwe mara go ya le ka mokgwa ke tlhaloganyang potso o re o bona dinoga tseo ka re ga di na maatla a gore di ka moloma di feletse ke maatla taba ye e tlhalosa gore dira di fihlile mara medimo ya geno e na le maatla
medimo ya bone e go šireleditse mo e le goreng dira ge di a go batla kampo dira di go potapotile mara ba palela ke go go fitlhela mara seo ga se le gore wena o tshwanetse o dule fela ka baka la gore kgomo go tsosa e tsosang wena sa gago ke go bontšha gore medimo ya go rata ba le ka go bontšha gore ngwana rena yema ka baka la gore dirashedi di fitlhile mara ebile ga di na matla godimo ga gago then wena sa gago ke go gokela setlhako go tia then ke mo tlo bonang bogolo ba medimo le mangelo ya geno no di a kwagala a tšhe di a kwagala le batho le bona ba tseba ba na le tsebo e itseng mara le ge e se e kalo ka ditoro mara melaetša yona ba e kry-a mo ditoro mola le lena le le gona go ba hlahla thata mo dilong tše e le gore ba di kwešiši tša ditoro le tše dingwe gape ke na le balatedi le batheletši ba rena ba e leng gore dipotšišo tša bona o re le kwae Stefina o re thobela nna ke lorile ke bontšhwa ka dipheta tša sešole le blue ka baka lora ke bontšhiwa ke nabile maoto ke legogwa ke swere lešoba e a itlhaloša a tšhile nna ke ikwešiša le ge ke sa tsebe ditoro ke nnete mme e a itlhaloša that's why ke re batho ba bantši ke seo o bonago ko bofelong medimo e ba le poulelo ke seo o bonago medimo e thoma go tla ka mokgwa wa go kwata kampo ka mokgwa wa go lwa ka baka la gore ba lekile go go bontšha bona o bontšhiwa o dutse godimo ga legogo ebile o tshwere lešoba ebile o bontšhiwa le dipheta e ya go bontšha gore bagalabe ba nyaka merwalo ya bona ke nako mme waka a tšhe ka ge le kgono re bile le tlhalošo e ya ditore re bileng yona le kgone e tsamaya mehla le matšatši re kwa o ka reng go batho ba e leng gore ba rapele jwang ka re go na le batho ba bangwe ba a lora aje foro go motho o tsoga a lebedi o ka reng go batho ba gore thapelo ya bona ba e tsamaiše jwang ka re ntho engwe le ngwe ya rapediše ke nnete mama bontši ba bontšiwa kampo ba lora mara furugo ge ba tsoga dipono di sepetse lebaka ke gore dira di kgona go go eta pele dira di kgona go go eta pele mo e le goreng ba lebogile gore motho wa go bontšhiwa kampo le go se motho wa go bontšhiwa go lora ko amang le mang go lora ko go amang le mang mara dira di kgona go go apesa leswiswi ge ba go apesitse leswiswi e le ge ba nyaka go bona ge medimo ya gene e tla e go fahlosa then wena go tlhoke tsebe kampo leitlho la go kwešiša dipono tsela kampo go tlhaloganya then go tsoga o di lebetse dipono tsela ke mo tshwanetse mo thoma go ema ka baka la gore dira di go fitlhetse di go apesitse lešiba mo e le gore ge o tsoga furu go bona ka batlosa lešiba lela dipono di sepetse bontši ba batho ba ya bontšhiwa then ge ba tsoga furu go motho wa e batla pono e le gore mara ke letse ke bona mara sa go mmaka pono ye e sepetse ene e kweša bohloko mara tle ke le gantši o tshwanetse wa tiso go rapela ka dikerese e re go before o namela malao o tsie kerese o tsie motsoko kampo snaife motsoko le a o tseba then o tsie glass ya metsi o e bee mo dihlogong rapela o bolele le modimo wa geno le badimo ba geno o kgopela tlhahlo ya dipono o ba kgopela dipono di tla ga botse o di kwešiše le a nkwešiša mme wa ka then amen le ka tlhaloša gore kerese e jwang ka gore kerese di a fapana ke nnete ke rata gore setšhaba sa modimo ge ba ka re kry-ela kerese e blue ba re kry-ela kerese e white ba re kry-ela le kerese e yellow then ba rapela ka tsona ba tise go rapela ka tsona before ba namela mpeto then 12 o'clock ba rapela ka yona 3 o'clock ge mangelo ya theowa ba rapela ka yona ba tlo go bona dipono tsa bona di tlo tla ga botse o ka rata goreng go batheletši ba rena le balatedi ba rena ba ba re thekga mehla le matšatši atši amen
ke rata gore go bathegi le balatedi le babogedi ba lenaneo le la bakgethwa ba morena le balatedi ba Professor D Moremi ke rata go le leboga ga kudu yo a bolelago mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala go tswa ka lefatsheng la Pankopo ba ba nyaka go ikopantšha le rena ka mokgwa wa dipono kampa tlhatlho ya dipono kampo tsa semoya kampo tsa bophelo dinomoro ke 082 4745 805 082 4745 805 le ka founa nako e nngwe le ye nngwe rena re gona re tlo go le thusa then ke rata go le leboga ka moka setšhaba ka kakaretso ke re modimo a le tlhogonolofatse modimo a le dire ka go loka modimo a le godiše tumelong ke re ratanang bohlale ba mathomo ke go boifa modimo ge re ka boifa modimo then re tlo bona dilo tsa bophelo di tlile go re lokela di tlile go re sepelela ga botse amen a pele o tswalla o laela le ba bogedi ba rena le balatedi ba rena ka thapelo o ka bušeletša taelo ela ya ditoro gore ba se ka lebala ditoro ke eng se ba swanetšeng go se dira ke a go leboga mme wa ka gore se ka la lebala ditoro tsa lena le tshwantse le kry-e dikerese a tiša go rapela ka dikerese ka mokgwa wa dikerese e re before o tlo namela malao kampompeteng wa gago o tseye kerese e tšhweu kerese e blue kerese e yellow then wa tiše go kry-a le motsoko o e le gore o wa go tshela o bee le coin silver coin mo o rapelelago gona khoneng then o bee le metsi go o na le sekotlolo se se tšhweu tšhela metsi a le ka gare o rapele mo go kgopele bohlale o kgopele bohlale ba dipono o kgopele maatla o kgopele le gore dipono ge di tla o di kwešiše medimo e kgone go tla ka botse nako nngwe pono mane wa ka sesi engine dipono di na le go tla mara di seke di a felela o kry o le ka gare ga kgakanego e re go phafoga o tume fela kerese e tšhweu o botsise pono yela o e kgopele gape o se ka botsisa tse ntšhi kgopela fela gore lempo ntšhitse mangelo ya gešo mara ga ke kwešiše ke kgopela le tšheletse gape then o itime o namele peto ge o itima o se ka atiša go itima ka moya o inote o no inota then wa robala a o tia kwagala Bishop re a leboga bathegi ba rena le balatedi ba rona ba mehla le matšatši ba re thekgang matšatši ka moka re a e beng boroko le be letšatši le le botse modimo a le okeletše a le phadimišetše sefahlogo sa gage mme a re fe moga wa Jesu Kriste le ka re tswalela yona moatši ya go leboga se se eng ke re modimo a go godiše modimo a go dire ka go loka barati le babogedi le balatedi ba letlakala le la Professor D Moremi le naleo le la rena le botse la bakgethwa ba morena ke rata go le leboga go tshwenya le go rakeng di-data ga lena ge le nyaka go bona lenaneo le le tswela pele lona la go kgothatsa ebile e le la go agišana ebile e le la go phedišana ke re a re hlakaneng mo nakong ye tlang e le ge re laelana ka thapelo ke re ka moka bao ba lwalago ba imetswe ba nyaka tse di botse ba nyaka mešomo ba tsa bona di bofegilego ke re ge le inamisa difatlhago re leboga modimo tse ka moka di lelokele legodimo la go phelang ba baledi ya ditšhaba Jesu Kriste wena o ka magodimong papa ke lebiša ditebogo go wena leboga gore kgontsheng mo letsatsing le la le gono
mo lenaneo le le botse le la bakgethwa ba morena ke re papa e be tseo ka moka le di boletsego e be ke tse di kgatlhang matlho a gago ke romela moya o mokgethwa moya wa tiše go bana ba gago ke re papa ka moka bao ba imetswego re a ba imolola mo letsatsing la legono bao ba lego ka gare ga mathata bao ba lego ka gare ga malwetse ke re modimo romela moya o mokgethwa batho ba tseba go fola bao ba nyakwa go mešomo re romela moya o mokgethwa tse di botse di ba atele a bona ke re papa mesi a go loka wena molaodi wa lefatshe o le godimo le lefatshe papa romela mangolo ya bophelo batho ba tle ba tsebe go phela ba tsebe ga e le wena modimo e le wena o renago maphelong a rena lebitso ke la tate le la morwa le la moya o kgethegileng amen ke a leboga Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. 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 Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast.
Rimis Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Rimis Podcast, your number one podcast.